KSA Dipu District Committee atumpen arpu kachilaramai kangni. Karbi Employee Association Board General Committee pen Karbi Autonomous Council Taxation Department Saikhe tumaphan kateng khenga putha kapenrem. Phuluni Press Club atumpen kesodet melarong pharpi aphan kirap pajerda. The Baptist Christian Hospital Tejpur is hiring candidates for its newly launched HIV and AIDS targeted intervention project at Dipu, Karbi Anglong. Interested candidates can drop your resumes at bchtejpur@gmail.com for the following posts on or before 29th of October 2022. For project coordinator, qualification needed MSW with well-versed in English. For M&E cum accountant, qualification needed BCom with well-versed in English and 1 year's experience. For field worker, qualification needed 12 pass, preferably for male. For staff nurse, qualification needed GNM, female with 1 year's experience. Kardom KAL Adap Abirta longpen nilisangpi marvelous rong parpi nonarjik tha Abirta ang tonpen. Kedam tang preni phai koira sirke barni anar lopor phai krihini pen Dipu rong supia long kedo Farmers Growth Center along Karbilo Charlia song Dipu District Committee atumpen chepater pi ponsi arpu kachilaramai kangni. Bisoje teron bangso mai long KSA Dipu District Committee amai phu jonasing bepen mai chepa hempu ponsi rapchun bangpen mai ke phalam theilapen aluhi ke pachinia por en ponlo. Mai long Karbilo Charli tirikama mai long pen chun bang bisoje teron lapen klembang phiatum chetong dunsi Karbilo Charlia song ke klem ke dam nangji lapen Aodadur kachipindeng nangji hai alam thepen chethanchimum padopot. Bangso long KSA tirikam kongchun bangpen pherangke tumaphan nangke pachini dun atengke Karbilo Charlia song Dipu District Committee pen chepatir piponsi pining surihini raing koi rahini pen ke bangji surihini raing koi raphli aning kana baha phan arpu kachilaramai ingni ponlo. Non ke bangji langar ni pen Karbilo Charlia song ahin jesemet pet arjap thip kache song asai angdeng chethan ponlo. Dipu angbong along sidame Rada sai ke klem along ki kham khe duna tum dopik khangjang lo lasi lahayan sidame ka chesong dun che phan che sik pon lo lan chot ta kalisi loke charli hina na tame kangthur ponji lapen Karbiang long ara rakar I hempre kang thima pharman aka chesong along lan su se ja kong ki pidun je phansi arpu ka chilar amai deng pon lo pusi ningje lajak mesan pe labang so mai fitame chun pon lo pen tum tiri pe mai hin fitame dak nang che tom pen rd fitame pidunong lo lapen non ke rang jilang ani bangke Karbilo Charlia song hin pen jasemet pet karjap thip kache song pon jia sang deng fitame bi han pon lo lake la puson hello jel tum difu habar labang so arlo fitame kopiloma anti social activities bang ke dak do piglo kul tum abirta mate el tum thegon long werlo la phala so ai games tum Karbilo Charlia song ban kache song karjap thip ji phate me tum dak che sik pon lo Karbilo Charlia song Dipu District Committee mesen pen ke jalin ponjia phan jona sing be phan maiphu Paul terang aphan dun maiphu Rosemily bepi aphan dun mai phi sona sing rong pi aphan chun bang sarlongki terang aphan rap chun bang lapen kapre ka tum aphan arpu pek ponsi bangso mai mesen pen pichun pon. 29 October the Dipu District Committee aso arpu kachilaramai Dipu Farmer Growth Center long padopon lo lasilaso mai padodet pen nilitum KSA Dipu District Committee pen laso mai long pen ripon lo je Karbiang long la pen Dipu angkang ke charle hin lanso se ke paprang lun thekje pan nitum KSA pen ta koson konang deng si kacherab dun nai ma pula so ang deng along anbang ke nitum KSA Dipu District Committee tum cherab dun pa program to successful hoise logote ami kisuman resolution loisu logote amar etia next step to eneki hobo first amar Karbiang longot juntu আপোনালোকে সকলোকে জানে ডেংগু juntu symptoms বহুত বাঢ়িছে লগতে ম্যাক্সিমাম মানুহ যদি আমি মেডিকেল কলেজ যাওঁ তেতিয়া বহুত মানুহ ডেংগু বেমাৰ পোৱা হৈছে সেইবিলাকো আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিম লগতে আমাৰ স্কুল কলেজত আমি বহুত এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিব আছে যাতে যেন আমাৰ কাৰ্বি আংলৰ
কাৰ্বি আংলঙৰ লিটাৰেচি ৰেটটো বহুত কম সেইটো আমি আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাক কাৰণে কেনেকৈ আমি আগবঢ়াব লাগে সেইটো আমি চেষ্টা কৰি যাম যাতে যেন অহা নেক্সট এক্সামত আমাৰ HSLC হওক HS হওক বা যিকোনো নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ Kedamtang prenifai ingkora sirkebarni hidipialong Karbi Employee Association Borjan Zonal Committee pen Perangkiamai Phapen Bokajan Subdivision angkang Sukhanjana long Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department pen Trading License kilang chari pon bomahut Ongdung amulu atum chingrum pen On Duty Taxation Department Chokomar atum aphan Ketheng dun lapen Karbi Anglong Autonomous Council aphan kapin rem pon alam thea puthak pin rem pon lo Apen Karbi Anglong Autonomous Council CEM sitame labang so puthak kilang pangching dun ra areng ang huke pasu dun atum aphan Phatek beng nang ji lapen arona teng kangsai padu ponang ji pusi lamthe chepaklang pon Labang so Perangkia mai long kachedong dun lake Rina Rong Hangpi VP Borjan Zonal Committee Sing Timung KEA Central Committee Member Dipu Binati Sopi Phudang Timung Pi Phudang Ingtipi Samson Pro Noren Teron Advisor Borjan Zonal Committee lapen Prekjamar Puke dotum chetong dun Sukhanjana long incident alam aprak nitum arjulong si nitum ningpung si ningduk chepaklang lo la sini tum ki pudangi bangke la Sukhanjana long la Taxation Department Inspector terang saho phan la pe hola local social worker mohen tok biphan kaitek sudak edom sudak pen kaitek ka pola sobani tum nik chepaklang lo la sini tum alang biphan condemn lo la akar phir phan la tok bi saho pen terang saho ki kaitek bang tum bang phudom phan sudak pen nep nang po la pen la law and order a ek teng pen alang tum phan nep si hem nang sam beng si sudak pen punishment pinang po কৰ্মচাৰী হৈ তেওঁলোকে নিজৰ ডিউটি কৰিবলৈ ওলাওঁতে যিসকলে ব্যৱসায়ীসকলে যি আক্ৰমণ কৰিলে সেইটো বৰ নিন্দনীয় কথা এওঁলোকৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব যাওঁতে যদি এনে ধৰণৰ আক্ৰমণ কৰিলে কেনেকৈ হ'ব আৰু আমাৰ বিশেষকৈ যিটো মহেন টকবি আৰু ইন্সপেক্টৰ টেৰাং ছাৰক যিটো আক্ৰমণ কৰিছে সেইটোতো আপোনালোকে নিজে ভাবক কি হিচাপত কাৰণ এওঁলোকৰ নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব যাওঁতে তেনে ধৰণৰ হ'লে ব্যৱসায়ী আৰু এই যিসকলে আমাৰ টেক্স এওঁলোকৰ দুজনৰে সম্পৰ্ক আছে তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ যিটো টেক্স কাগজ পত্ৰ ইনকুৱাৰী কৰিব যাওঁতে যদি এনে ধৰণৰ আক্ৰমণ কৰিলে Employee Association pen stamini tum ningduklo athe di to balang le tum ta mithang a duty pen higher authority pen aron ke pathik do proxy alang itum stame mithang a duty ke cheklem ta ma ho la kosona khotona ke do pok pen ke ni tum ta ningduklo rasi alang itum aphan yason odlang no kachumatha atum phan alang itum phan sodak pen insai nang ko la pen man ke the ke do tum sir Dr. Tuliram Rohang Sitame alang li tum ke chokchi atuma phan kangsai ye phan insai po posini tum Borjan Employee Association pen sitame di tum Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Amar Jiwan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long ponikji Lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji Lasi humri ignon Amar Jiwan to adawai la Karbi news along paklang kombon sila Sirta tham sia prang la suben son akisu son poson trok kisu mi kwa lam pen si eglong pen jadi mata kisu do la swateng pen si kithan ben ka chi ni si la pait akisu da do gastric da do be ke ara pikisu da do kucharo da do son lia kisu pen non la amar jibon adawai shu hang dun pen nang le lo la si aprang itip cholo kasi kiswang thek bang ke non ka chichinia bang ke la gastric bang kimia son si dambom lo la pen la pai ta kisu bang la prang ke chiklo yon nong batai thom ke klang ta la su ki chu pen media ta teng lo Klar dak pen kachini jiaphan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerke palong humri ignon Kiduk kisung hut kachira phelo ahok kaching hon binonglo
mate kacho denga tumta ningkang samlong puma thasi pholoni press club atomben ke so that melarong pharpia phan kerap ke pajerda sonsi kedam tang preni phai in koira sir kebar ni pholoni constituency ke parlo sar etok bia rong along kedam tang arni pen ke so ke chelang ji phan te bok het pholoni emisi long kerap ka chohang bonta non puta badu akorte tumta kerap ka via jok se ka chelang long le pen a jok ke so kili thupe ga sonsi thek pon long laso jok pholoni press club atum pen chepatir pi ponsi sang han la pen dowai mu bak a pharman aphan kerap ke pajerda pini nitum pholoni apherang ke press club and nitum sonsi kedam tanga arni pholoni hawar mate porlo sar etok bierong polong inut ipi along asonla ai tonji puyete phurun inut arta ke dotanga abang pi alangli ke so penang na jer dinglo bang so ke so penang na jer ding pena jok alangli pinia porke en kiti rok sonse dolo la pen halo so hot nitum alang tum chuning rigal halo alang tum kisu ke chelangi phan alang tum long ari deng thangda weda jok aka dure ke do ko jok ke se ke chelangi adim ant me alang tum chipon ne jok alang tum sarkar phan hala suhut ke chuning ri dolo lehan lo sab bak se me akirap nang pison de alang tum se ke chelang long an chipon long ji polang tum sarkar ng chuning ri bondo monda pini ni tum dak abang so mela rong pharpi po hemal nang palitang lo labang so nang kele pena teng ni tum kar julong tengke sarkar pen alang tum thangna ta kirap non pon da vela tasela so joksi ni tum press club abitung tum ben tum chingrum mate chingrum se ni tum avedet se me mina tangka mahapen chu khoros alang da phan pidia kerap ison soni nang pajirong laso jok sar etok bi bang aninga rong ka chipi mate ka chorudun la penisi sarkar phan ka chuning ridun thu lake tong se kot pen tuwara bang nang piesonte joy ke joywan pen se ka chelang hem sitame moma jok le so pusitame joy ke po lasi nang ravek thaputa rong asar pen chuning report lasi si ke so phan sitame ka chuning report thu ke so phan nang ra pasonte se ke lang hem an pali unpo lasi nang rap thaputa ka chuning ri padupon non si pudam te la ni usalo la mela rong harpi ke ni supi aron lang ente hokpet la ke lang tungke ke do ke sum ke thak ke chong wi tu jon wi asumata la enut ke acho dolo inthiam sikli la tumta dak ni lisia bhiti ki pe asaveta an ke long le ave phalang ave tang jitikia thai ve sitame ako war sopisu nudula risumar merme lolata sitame la ke laan ituma son an kaldet pholoni pen dir chuna rongpi karbiang long life Nilip Development Block angkang koila mati hawar pen inglong along loke charlia hem phang cherop LP school along Karbiang Autonomous Council hin pen loke pathek ahin anat akang tuyan kelidun che phan kelang ponangji dupikla Niliba hawar along ke thoi mute inglong ongmu lason si koila mati hawar pen kahilo kilometer ing koi bak an kahilo inglong hawar laso school along loka charlia phai ke ong nai ke rengmau sumar tumsi hadak ke charli dun ki ong lapen penangana sumar tum ke amethang api lapen apo tumalong harit lapen hidia longan sai ka chirap do nang kok ajoini ahut pen ke harit pen si dak loke charlia hemalongan kiban phang chirop LP school ke kimpon ke kedam tang suri hini rap thianing kansi kimpon bonta hadak boundary wall tangte barbi bar so hem kim ke patang pipe ki juna lang mate ring vel ave me ring ave than bang ke do boha ave osmara tuma phan loke charlia hut aphan plastic atable so lapen kangni yang hoi so si hadak school along ke do Thandang bahini do bonta assistant thandang ke loge thandam ing RP thandang ke do boha kavya joini school ju deadlote school hem ardo along si thandang atum ajo me ke jang mate ajo ke sang nang lo thandang atum ke pusi nang ke thando सर केने का हो तो मुझे से बच्चा खान तो सब आने बोला है कि मैंने गवर्नमेंट लगा भी एने का इनिशिएटिव आसे कि मैंने बच्चा যদি না থাকে তেতিয়া স্কুল তো বন্ধ হয়ে যাব আর স্কুল তো বন্ধ হইছে বলে মানে আর নেক্সট টাইম পাবলিক বেশি টান আছে তো এনে করিনি কমিউনিটি মোবিলাইজেশন আর পাবলিক মিটিং খান করিকিনি এনেকা করিকিনি মই বাচ্চা খান তো এইটো 20 স্টুডেন্ট নিচিনা মই পাইছে পাইকিনি মই এটা এনৰোল কৰিছে করিকিনি এইটো বিস্তে এইটো অলপ বস্তি মান খান হেল্প লৈ কিনি অলপ জমা চাউল বি চাফা করিকিনি অলপ মেনেজেবল বনাই কিনি এইটো বিষয়ে গুণোৎসৱ বি পাতিলে আৰু এনেকা করিকিনি ভিজিটৰ খান বি আই থাকে ক্লাষ্টাৰ বি আই থাকে আৰু মই এইটো সব কথা খান তো ব্লককে বি যাই কিনি কৈছে আৰু আমি খানা ব্লক নিলি ব্লক আমাৰ ব্লক অফিচাৰ বিলাক
একাউণ্টেণ্ট ছাৰবিলাক আৰু ক্লাষ্টাৰ অফিচাৰবিলাক তাহান বি চব কোঅপাৰেটিভ কৰিছে আৰু তাহান বি চব কৈছে কি মানে এইটো আমি চব হেল্প কৰিব এনেকুৱা কৰি কিনি এতিয়া আহে পিছতে বাচ্চাখানটো আনিছে শুনিছিলে একজন বি ABCD বি নাজানে 1 বি নাজানে তো তাইখানকে একদম শিকাই কিনে Osumar kaduk wei bang inkoi su sedu than bang ke sanga boha kawya joini ahut pen ke ha hem pensi ke bang nanglo ahut pen ke koila mati pen dak thang chiroban kedam ke bang atuwar kahenu misena to war non puanta kasilam lea joini arbe ke jang hut to war ebe bike pen kaching koita penangana phong doloputa than bang ahin pen nangche thanlu koila mati pen semson ingti karbiang long lai Tang de pinya da berta bangke la pansi kang tot ninglo domi thak me kardong